Bismillahirrahmanirrahim. Jadi i'rab jar, yang ketiga itu i'rab jar. I'rab kan ada 4, rofa, nasab, jar, jazam. Nah, sekarang kita masuk i'rab jar. Luna. Kongkon fokus aja ngobrol. Mana maju ke? Ya mulane menang. Nah. Sekian i'rab jar. I'rab jar iku i'rab sing ketelu berarti. Alamate ana telu. Sing pertama rofa. Rofa alamate 4. Nasab alamate 5. Jar alamate 3. Alamat jar iku ya kasro ya fathah. Pertama kasro. Kasro iku menjadi alamat i'rab jar bertempat pada 3 tempat. Yang pertama pada isim mufrad munsharif. Gampangnya ya isim mufrad bela. Lamun sampean bingung munsharif ku apa ya wis isim mufrad be dikit ya. Untuk sementara. Tapi engko ana bedane, ana isim mufrad munsharif, ana isim mufrad ghairu munsharif engkone. Jadi yang pertama itu isim mufrad. Contohnya nazartu ila Zaidin. Nazartu saya melihat ila Zaidin kepada Zaid. Nah, ila Zaidin ini i'rabnya jar. Ya. Lafaz ila Zaidin ila Zaidin ini i'rabnya jar. Kenapa i'rabnya jar? Karena kemasukan huruf jar. Rupanya ila. Paham? Huruf jar kan min, ila ya kan? An. Oh. Ya, di sini rupanya apa? Ila. Nah, secara otomatis setiap kalimat isim yang kemasukan huruf jar secara otomatis pasti i'rabnya i'rab jar gitu loh. Paham ya? Nah, berarti lafaz Zaidin ini ya i'rab jar. Alasannya kenapa? Karena kemasukan huruf jar gitu loh. Terus alamatnya, kalau kita sudah tahu itu i'rabnya i'rab jar, kita sekarang tugasnya mencari alamat. Enggak susah, sebab alamat jar cuma 3, kasro ya fathah. Kalau enggak kasro ya iya, kalau enggak ya fathah gitu. Nah, karena di sini sedang membahas kasro, ya pasti alamatnya kasro. Paham beli kasro Luna? Sing ning sorka pun kasro arane. Bak sing ning dur fathah. Ya. Kun alamatnya apa? Kasro. Nang apa nganggo kasro? Nang apa nganggo kasro? Ya, orang nyambung. Ya, ila Zaidin. Masuk angin nih Rama. Ila Zaidin. Hah? Kenapa kasro? Karena isi muf. Hah? Spidol di spidol. Wah, hilang wes. Luna, iki delengaken. Tak delengaken blak-blak ke. Ulang. Nazar tuh yang lain juga simak. Woi. Udah santai bisa. Nazar tuh ningali sapa isun, ya kan? Ila Zaidin maring Zaid. Nah, lafaz ila Zaidin iki Zaidin ke Zaidin iki i'rabe i'rab jar. Nah, apa jar? Kenapa jar? Karena kemasukan huruf jar. Nah, sekian alamatnya apa alamatnya? Apa alamatnya? Ya kan? Lamun ditakoni alamat, pian pilihannya ki? Bakal beli kasro iya, bakal beli fathah. Nanti. Nah, berarti kan alamatnya apa? Kenapa kasro? Konon loh. Jadi alasan kenapa kasro ku ana telu alasannya. Bakal beli isi mufrad, jama taksir, bakal beli jama muannas salim. Paham loh? Paham? Coba sampean, Mbak. Ila Zaidin i'rab apa, Mbak? I'rab jar. Nang apa jar? Karena kemasukan huruf jar rupa apa? Huruf jar rupa apa? Huruf
ila. Nah, terus alamat jarnya apa? Kasroh. Nah, apa kasroh? Karena isim. Nah, apa isim mufrad? Karena nah apa mufrad? Bukan tasnia. Ya. Ya, paham? Kenapa Zaidin kok mufrad? Karena ini bukan tasnia. Paham ya? Sebab tasnia kalau tingkat jer Zaidaini. Paham tuh? Kalau tingkat rofa Zaidani. Kalau jamanya Zaiduna, itu tingkat rofa. Tingkat jernya Zaidina. Paham tuh? Kaget kita. Ila Zaidin, maring Zaid. Masa itu oke, isi mufrad paham sampai di sini paham? Insyaallah. Coba yang bingung. Insyaallah. Paham ya? Sampean paham, jangan denger ben. Iya sampean paham. Sini. Paham ya? Nah. Sing keloro jamak taksir. Masa itu melaku. Kira angel-angel teman melaku, lumakuku. Berjalan, bakal beli huruf melaku. Hah? Ngeloyong, paham ngeloyong. Masa itu melaku sapa isun fit turuki ing dalam piro-piro dalan. Fit turuki iki irabe apa? Jer ya. Nah, apa kok jer? Rupanya apa? Ka. Ngaco maning kae. Ira jama mau. Ulangi. Irabe apa? Yang apa jer? Apa rupanya? Paham loh. Terus alamatnya apa? Kasroh. Nah apa kasroh? Karena jamak taksir. Paham loh. Jamak taksir gini jamak taksir. Paham beli jamak taksir? Insyaallah. Sing ning akhirnya lah huruf tambahan pokoknya gampangnya mah ya. Berarti turuki iki i'rab jer. Nang apa jer karena kemasukan huruf jer rupanya fi. Alamat jer kasroh sebabnya jamak taksir. Sebabnya jamak taksir. Terus jamak muannas salim. Raditu ridho sapa isun anil katibati saking pira-pira wong kang nulis. Anil katibati irabe jer. Nah apa jer? Rupanya apa? An. Alamat jere sebabe jama muannas salim. Nah apa jama muannas salim? Karena apa? Alif lan. Oke, menang. Karena ada tambahan alif lan lam. Hah? Alif lam. Iya berarti. An di ana. Kin jama muannas salim. Nang apa diarani jama muannas salim? Aduh salah. Mbak Widi. Anil katibati iki i'rab jer alamat jer kasroh sebabnya jama muannas salim. Nah, nang apa diarani jama muannas salim? Ya.